چندین جاران مامۆستا خڕڤەبوونên نەڕازیبوونê ئەنجام داینە hem ji bo razvekirina mûçeyê wan û hem jî ji bo veguhastinê. Lêtana gelek mamosteyan maweyê xwe ya yasayî derbas kiriye û nehatîne veguhastin. Perwerda Dohuk jî dibêje ji ber nebûna damezrandinê veguhastin rawastkiye. Parêzgerê Dohuk jî dibêje ji ber wê daxwaziya meşwelatê Almanya kirî. Dêkujmekê pareyê ji bo kiriya veguhastina mamosteyan hête xerc kirin. راست حقی وای خلاص بوی راست حقی وای انو که هر ماموسا همی بین افگاه هستن بس الدیف کمبینت میت گل پرورده و گل وزیر پرورده چه چاره سرینی نبوی ماموسا بیت افگاه هستن چکو کس جیوین آگیرید هر ماموسا که جگون دکی هاتن نقل کن هر عده که هاتن نقل معنوی ویتوی مدرسی به خطاب خانی لوگونین بیت گرتن یاره جایزه دولت آلمانیا درگاه کدی وکیلی ابو خلکی هرم کردستان تایبتی هندک شریحه راتب و مچدوای گیم بوین و غیران کامازن داد بودن برنده جی او رو مغفر دید و اوه بهتر را گهاندن و پشتوانی یک بو ماموستان تایبتی و گوهاس نوان کجمکی ام نابجین گلکی مازنه بس بوه خوناغه بوه خیرانه تشتکی باشه روشا آبوری آوان بگمان نه باش نماجی Serokê Hêketiya Mamostan jî lê Dohuk dibêje çendîn caran mekombûn digelaliyên peywendîdar encam dayne. Lê hîç çareseriyek ji bo veguhastina mamosteyan nehatiye dîtin. Salên borî salê asayî da yê hind xizmet hebî hat bide veguhastin. Lê ji ber ku du sala damezrandin nîne lewma jî bêt veguhastin zehmettir ket bît. Êkşwan egera jî eveye ku em pal deyin ku hemî hewla bideyin herçûne bît tiştekî bo bête qerebûkirin beramber hindê ku heke neyne veguhastin jî çûne bît barê hatnûçûnê li ser wan biçekê sevik bibît. Li senterê bajarê Dohuk nêzî 25,000 mamosteyan hene û nêzî 7,000 mamosteyan jî lê serastê qezayan hatnûçûnê dikin û hîç pareyek jî ji bo hatnûçûna van nehatiye xerc kirin. Lêtniha de bi alîkariya rêkxiraweka Almanî bi kujmê 2 milyon dolaran ji bo 6,000 mamosteyan dê alîkariyên hatnûçûnê bo hêne xerc kirin. Abdusamat Rêkanî, NRT, Dohuk.